Kaseng HANM haka arpulai terik rempang arjar arpusau kala aipor hadu arpusau kenta yau lanika HBK lingdo ban pan map alor kajing kentho ba kaseng HANM kadi kaseng kabala baiting ka da kawai kaseng san perthai ka National People's Party haka por bakalet banyaki Delhi bandawa na kasorkar pedeng ban penrung ya kaktin khasi bat garo haka kernet bapra ka riti sanchar kari India bat kumjuru ban pentre kam ya ka ILP bat ban penbet ya upot usam ke jala Meghalaya bat Assam ya kani ke jingkan tho kalami ha ka wei kerensan social media Facebook page ka bakerteng ke lempung ki khon kari habai crunch kila pathai khubor Shillong Press Club na kalyang o Vice President kaseng HANM ubawan nongsit bat Nelson Kharbani kila kentat war ya kani ke jingkan no balabai pisa da ke NPP namar kiloong bakaseng kamdon benta AA bat kinu kiseng san perthai Henry kaseng HANM kadai kaseng kabayeng halor kanongrim bante ya kabha kamiat bat kajing mentoy ha ke imlang salang bat kajai penriu khasi Shushu na kalyang kinoyalam ke HANM kilaong bakum kaseng kalet yaki Delhi bandawa na kasorkar pedeng ban penrung ya kaktin khasi bat garu Kadai bakaseng kekersaan ya ke resolution balasyem dekin riu pungut ke MLA hapok ke Meghalaya Legislative Assembly haka session ke belalong hausnam arajar khat pra. Nakaliang kaseng HANM kala aipor ya u ne kabriu ke bakentho ya kaseng HANM bakidai banwan pan map hapok ke arpasau kenta lem kumta kaseng kan ai da ke FIR. Kerki ne kandai ke ba kisimra kerki rekumba la ui kumba la dapat mi ko ki press ki media pakaseng chisnan siapa kali Delhi kalau ada penbana pe ba kadon ya kali kecing kan ba kanlek banyaki sipon nomba Delhi bandawa namta kimat kijura di badon kam ba ki bahmat jogari den ber kita ilong katin kasi kitin garo bakarung hapok kredit bapra jogari ti secara dari India bandawa nak sort tekar pedeng bakat duklalem bat penbet na pulo sam pedeng Meghalaya bat Assam batu bandawa nak sokar pedeng bakat penterkam na ya ka inalan penbet hapo kajala jungi bat hapo jong ka hapo jong ki state jong ka North East Borokoi tikajing tho ba ladon da kita kiseng san berthai kumbala mi atau ka Facebook ka grup dan kini kibreu kiba keno bat kiba su keren khanongren wala kadai kita kari siapa ba bagi don yang kita freedom of speech hadai katum ka kisyon yo dari India balasya ban pen tang kibus bagi opinion Henry ban thostar bat kan thlapat ba kat syar bala basyam ta kan syar tikaseng halor gani kajing keno ba sponsor ke NPP nak lek kaseng kadawan untuk numpus ban pensisya yang keno apa sau kita nado minta ka jenmet bat sei saki satar pagbawan panmap hakmat do kaseng lem minta kaseng yang sim ya kilenti ban ujor si borjuk ai ane ban pensaja yang nung penhubria ya kaseng hakabai dai kajing lek Delhi ban pelong jeki kaseng kamdon je dai batno kaseng borobor hi kaju ai jikeshan bat kaju ai jingero lada dai ya kino ki kenhun lada dai kiseng san perhai lada dai kino kiseng lada kishim ya ki isu ki bayarap bat ki bakpen mentoy nam tagri bat kejak benre Jauhi priok tip lalu. Sekarang lagi day dari kejiwan juga kalau berpesan berpahala ketu baca ketu jum ketu kelempung yang keseng di sini habadai halor kejilit kejul yang keseng sadari bereki menawa yang terkasih batin garum perlu berpengaruh di Saudi India. De inagalan yang keseng ni kalau ini ya kau itu apa sosial media hak kenhon juga lempung ikut kari bat kali kajing tho jone ka hani ka Facebook page kalong bajikan no ya kaseng HNM ba kadai kaseng ba sponsor daka taka seng patay mengitip kata kaseng NPP ka ba keno ba kadiken ba kadai kaseng NPP
kepala sponsor yang keseng HDM halor ko jinglet jungi bandawa yang ketin kasih bandawa yang LP bandawa yang bodo isu bat unjur kerpang yang ketin kasih ten galu beritono kare babra de ketin sesah de beri India te kembang isu pau lebih cepat ba keseng HDM ni kamdei kata keseng kepada jingadei batnul balu tekiseng san ma ini kita ki podcast parties kaseng HDM ni keseng bahalang baladu baseng ya ka baharu dengan segi mentaru katrebet nam tak ada perlu berkamjudan dulu kacingete nak kacitailang berkilo-kilo kiseng sanjima lada kasengi lada kaseng kayu i kinu kiseng sanjima kibayarap kibatreba kaseng kayro andai lang kaseng kayu i kinu kiseng sanjima kibatreba nam tak hari dah perlu kaseng ketua te halo kate kaji keno bakaseng kadang percaya kumde tolong kejinglet juga seng menyeki hadal hi hakalai terik unai bin ajar pulai hapo jantan mantar kolong merkersan ya kayi ndarbat tawan jaga jala magaya kepala syam ya karai hapo yang norbar jala hak apu terik unai lor ada kapra mandawa nak sorkan pedeng man perlum no aktin kasih bat tin garu hak kapra jong kerti susah jong kuri India. Dekong tai keseng HDM kamshim alek ban thaunang ni thau start already. Henry kadon keji kli jala ka jong cak peril berkunjung jalan pura koi. Namar kejingle bam sunyo jong sukar pedeng. Ya karai juga yin do tawan juga jala komta keseng. Kasyemlem ngelikor ban terong lem ya ke kapag yin norba tawan yang jala kala dawa nakabalik menyeki cadahi berslow saksorkan pedeng bagi patba kajala kirsan mendawa yang ketin kasih bergaru badai menyuruh no akhirnya bapra congkoti secara congkori India tekum tak kasih kasyim di ketik senjam balik yeki cadahi berslow saksorkan pedeng bagajing wa balung no ketin kasih baktin garu kambing tang kidang khmat rei kipa garu kipa penyui yang ketika tin kasih tin garu begini orang no kri bapra sakti secara negeri India kumba syamrai apo indo bataan dak itu rumut ki meli how hak apa trip mela do sudah mana kapra saya di sini don dulu so di kumbatan lela kasih percaya ba kasih ni kambal jadi bulu sisa patai kappa aru guna jalan sisa patai kata-kata percaya ba minum kibrem kiba betul kasih ini lagi beri kita ketok yang jilat dengan saya sofa badi bukan permak mau atau kita ada kita kasih ni kasih syam senjam perkataan mereka bunyi beri kita ketok ada kayak ini ketok kalau bah oin sosial kalau balagani saya barang Krishna kata Krishna ini dari dalam beri kita ketok kata udah sosial so sangat macam suka kata ni pernah bu yang dari lumpung yang apa umi beri di kabel minta putih serang kapa ketok kasih bapak dia jadi jadi sadari kalau para sponsor kata sokan di dalam saya ketat dan saya kata dia warga saya halu isi maka halu jadi kasih orang salam dilantam ada di situ kalau saya salam dilantam dan pan dia bisa bersih bertakaram jadi kalau lomba kalau di sana kalau apa lomba kasih ada masuk sponsor dan kesan LPP di dalam saya ketat bah kesempatan dan jadi seperti ini adalah atau sini di menjadi sudah kiru kita tentu menengok kita kawan ada usul kiwan aru desi di mana kiru yo pintu apa kesan kiam kisam kamu kesan ki kiwan lang berkesan lang kejeki di lawan juga sen atau sini bandawa yang terkasih tentu beritono akhir peran di desa di India kunjuru bandawa LP kunjuru bandawa beto yang kepada apa yang mereka bahasa baru di Islam lama tala santuat tam Islam lalu Islam kaknes pada kuat harum matan pagi yang orang di pagi yang tak kecil pun mereka bergerak pasal mereka mengisi tadi depan kasar dan terus betul berkunjung hampir jadi kita wang sih tadi matawaru yang LP apa pun